Bağlı başlığımızda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-solah. Hayy ale's-solah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Takbir edelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-solah, hayy ale's-solah, hayy alel-felah, hayy alel-felah. Qad qamatis-solah, qad qamatis-solah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Осы оқыған ғибадатымыздан енді осы қыздың атын Әс-Саул Аяла деп қоямыз. Сенің атың Аяла. Ей қыз, сенің атың Аяла. Енді бұл қыздың аты Аяла. Естің ба? Енді әдемі болып, құлақты қыз болып жүр. Айтқанын істеп әкелсін. Жақсы қыз бол, дәу қыз бол. Амин. Әмин болды.